Ovaj Rembrandt nikad nije pripadao mome ocu. To je bila slika koja je pripadala kralju Aleksandru. Najveći deo Drugog svjetskog rata proveli ste u izgnanstvu, mislim u Keniji, u Africi, jel te? A posle ste došli, razume se, u Pariz, London i vratili se, da kažemo, jednom normalnom životu. Možete nam reći kako ste živjeli, pod kakvim uslovima u Nairobiju i Africi? Ja sam godinu dana živeo sa roditeljima, sa mojom sestrom i bratom u Kinju i onda tamo sam se, kako se kaže, postao sam vojnik u vazduhoplovstvu. Jeste. I za moga oca je bilo vrlo teško, naravno, pošto je se setio odbačen od sviju, bio je skoro zatvoren u kući, ne potpuno mogao da se šeta gde je hteo, ali ipak za jedan čovjek koji je mnogo voleo Englezi i uvek probao da ih pomogne, kao što ćete možda i čitati ako kupite knjigu. Englezi su ga tamo izbacili i nisu ni hteli s njemu da govoru. Ja, naprotiv, ja sam bio vojnik, ja sam živeo kao drugi vojnici i nisam mnogo pratio kako je on živeo posle toga. Samo da vam kažem da je general Smuts iz Južne Afrike na jednom momentu se interesovao za moga oca i uredio je takav način da on može da siđe u Južnoj Africi. I ja sam već bio tamo kao vojnik, kao pilot i mogao sam od vremena na vreme da idem u Johannesburg da vidim familiju. Hoćete li biti tako ljubazni da nam kažete šta mislite o Jugoslaviji, domovini vašeg muža? Well, in my 17 years of marriage I heard so much about Yugoslavia. U toku mog 17-godišnjeg braka slušala sam mnogo o Jugoslaviji. Mnogo priča o njegovom detinjstvu, o Belom dvoru, o Sloveniji. To je isto kao da sam ja došla kući. Moji prvi utisci su da su ljudi vrlo ljubazni, da je vaša zemlja divna. Kada sam stigla u Beograd, delovalo je sve tako lepo, autentično. Ima 49 godine kad sam stupio iz zemlje. I onaj dan, to je bio 27. marta 1941. godine. Jedan čošak u moje srce se raspavao. I juče, kad sam se vratio ovdje u Beogradu, posle 49 godina, ovaj čošak odjednom se razbudio. I danas se srećam ponovo ceo čovjek. Čuli ste jako lepe stvari o mome ocu. Znate svi da prorok je retko slušan u svoju zemlju. Ali ja nadam se da ćemo svi zajedno sa ovom knjigom da popravimo istoriju. Hteo bi isto da zahvaljujem moja sestra ovdje. Bez nje ova knjiga ne bi izašla. Radila Vi ste svakako hrabra, odlučna žena, kada ste i pored ranijih zabrana prvi od svih članova dinastije Karađorđević došli u svoju zemlju. Možete nam reći svoje prve neposredne utiske koje ste imali kad ste stigli u Beograd i uopšte pri šetnji po zemlji? Hvala na kompliment, ali ja mislim na glavnom da žene su uvek hrabrije od muškaraca. To je tačno. I nisu znali u početku ko sam ja.
A sada mi svuda pozivaju i ja mislim naš narod je strašno gostoprimljiv, ljubazan i srdačan. Kako ste provodili detinjstvo u Belom dvoru? Pa igrala sam kao sva deca i sjećanje na Beli dvor su konji, kanarice, psi i drugi životinje, cveće, trava i mnogo ljubavi. Da li ste uspjeli da nađete krštenicu i time da dobijete državljanstvo svoje zemlje? Pa znate, dobila sam već moje krštenicu i željeli bi da mi vrate državljanstvo. Ovih dana je prevedena, izašla iz štampe knjiga Knez Pavle Karađorđević koja donosi dragocen svjedočanstva o vašem ocu. Kako je vaše mišljenje o toj knjizi? Pa ja mislim da to je veoma dobra knjiga i treba i sada je prilika da izađe zato što do sada nije bilo druga. I samo postoji jedna knjiga koja se zove na engleskom Yugoslavia and Crisis, to je mnogo važno i to za našu politiku. Za ovu prevedenu knjigu o vašem ocu nabavili ste dragocena dokumenta od britanske obavještajne službe SOE koja je radila 1941-1942 godine. Kako ste uspjeli da dođete do tih dokumenata? Pa imala sam velike sreće, hoću malo da pričam o taj dokument. Zato to je dokument koji pokazuje da su puč pripremali Englezi skoro 2 godine ranije i da su plaćali neki ljudi ovdje da puč izazovu. Da li vi niste znali to, ja mislim? Da, nismo znali uopšte u tom povijesti. To sada sa tim dokumentom niko ne bio upoznat. Ja mislim da sada je prilika da izađe naša istorija kao to je bila i istina. Zato onda možemo da izaberimo našu budućnost, ali treba da svi znamo sve. Ne samo ovdje, ali i Englezi treba i oni da znaju sve. Knez Pavle je 1939. godine, odmah posle posete Hitleru, bio odlikovan od engleske krune najvišim odlikovanjem, orden podvezice je dobio. Da li vam je priča o tom odlikovanju i gdje se ono sada nalazi? Da, to je tačno, on mi je stalno govorio o tome. Sada i majka ima to u Parizu, u kući gdje žive. I nažalost, poslije njegovu smrt, dali smo zastavu na crkvu u Windsor gdje se nalazi sada. Bolje bi bilo ovdje na Oklencu. Vaš otac je dobio u nasljedstvo divnu vilu Medici kraj Firence sa puno umetničkih slika, dragocenosti i prekrasnim parkom, bar tako je pisala naša štampa. Pa nas interesuje zašto je on 1969. godine morao to na licitaciji da proda i gdje ste vi potom živjeli? A vila se zvala Vila Demidov. To je bila velika i mnogo lepa vila u Firence. Nažalost, on nije mogao da to održava i nismo stalno živjeli tamo, neko u Parizu. A hoćete nam predstaviti članove svoje porodice? Pa dobro, ima moja čerka Katrin, bolje upoznala kao Amanda u Dinastiji. Ona živi u Kaliforniji, ona je glumica. Drugi čerka se zove Kristina, ona je udata, muž je pola Hrvat i pola Srbin porekla i zove se Damien Elwes. On je mnogo dobar slikar, ima veliki uspjeh u Ameriku i Evropa. I sin, to je prvi dete moje koji je bio u zemlji i Nikola se zove. On je visok, ima 20 godine i studija na univerzitet u Škotskoj